mizo te hi pele poti atanga ranvul war takania se huanga singa ranrwal nei tamkha pakhosak nuamle za kai ani mai thin thu boy la boy inrem nan te manle mual sa khwana thlangin kan ranvul te hian hun poimo ber anlo chang to thina khwal tha indu sakna sam ber chu arpui tuilai intal sakte kha alo ni thin bunga le ran nga kha ahun lai angzerin mizo te millionaire anlo ni ve mai thin ani hen kan ranvul te zinga sial vokle arte hi chelek ani bika le choile inrem na chishang shanga po te khong le manrim ber anni chin hunle ni te herliam zel chuan mizo te khovel po changkan na in achim sang ve tial tiala khwa khir ngai atlat na mun bik nei ngai alo ni ta ka chuan ranvul po na satakin alo tlangiam chhote zela mishing lo pung chho zel tenen ranvul kholaya tlatir mai chu kan changkan na po hian anu chon chiang to hleni hi chuti lain a eitu kan pung tiala ranvul to kan tlangiam roya zo ar tialek lek phai ar cher tak vul thau chok ngai ar tukri lo thleng ngek mang an thlak ru deuh kha mani lok alati thei hial ome amai ro chu kum sam bi thar kan lo chuan kai me chuan kan la mel shat ngai haulo broiler layer le coiler thlengin kan ram chu adap chuak chak ta hle maya zo ar thanga tharuka zo ak tialek lekchin kha heng tenen chuan te khin chi rual ani talo than hi thum le ka kejili kejinga antling zung zung tamaya munzim te ya tam tak avul thei tapok sinen kanin ti mo na sa tahle ni hi mani eitur chau somni somthum vulte tam tham taka vula nadang boy pui mi alawa eibel beramang thei chung kwa po kan pung chakin aveng akhwa anga boy pui deuh thopo kan chanhem to hleni HNATHAWK department census sa alandan chuan kum sanghi som pasari sanghi som paria chung khan broiler nuai som sing ni zali som ni pali tal ni in arsa ton sang ni somli pakhat point pakwa pani kan eiral daya arpwa arsasat arvul arnote zwar acho zwar adam doi zwar abungro zwar cheng nuai engzat takhi kum khachugin virvel thinang mo alian rem fu theyang engponi se heng arnunil der dep tak cho eya in reng thei concentrate feed abik te hi ano te lak fule fulote acho thate alo ombi kem ti chu chui zaw chak om tak le phur om tak ani ta ka wangin khonge kan hu thei masa ar chu company lian pakhat tal hi hanshu thuak chidila company hlun le lian tak kara Japfa Archaw eile arno te hi fak an hlo mek boka hanbi chiang chinti ang Indonesia rama din le mun puine Japfa hian arvul konga Asia khomoi puiram sanga ma la tu hian kum somli chuang ze chu Archaw le artekeu tir konga chaktakin ma alo la to a Myanmar Singapore Vietnam China le India rama te lian takin anin bun to a ni ti metric ton zatel hi ansiam chuak mup mayani India rama pokum sang khachakwa sungkwa panga khan he company hian bu ron khwartanin Japfa Confit India Private Limited in Pune Maharashtra le Japfa Confit India Private Limited Muzaffarpur Bihar te lian takin anron cheto a anin din bel zela Mizoram po in kanban phak ve turin Guwahati ate Silchar ate branch office aron piang te zela tundin huna hian khovela archo siam tulian bertezinga anom chho ta dermayani Mizoram arvul tu tan po quality feeds hun tharveng chu distributor atan ronruatin ani nena changchau hian Japfa Archaw dik tak chu kan hu theita a anni kaltang hian khoshang shanga agent anum vele bokani bulkan hanchan phat don khan eng hinge cha anga sum donan enge tla kang tikha kan ngai tua ve na sakhop maya company lian tam tak te po kan hanzir chiang ve na sa a
Mizorama hian ar cho tha tam tak lo thleng to in mizo fa te po hian kan lo mel siat ve nual to hloma broiler ar vul hi hetia ral khata kan ngai mai a hian a har sa a shisel takle a shal hun chung thlenga tluang le shisel taka vul tur chuan taima tak le uluk taka en kol angaya a cho le ar note thatak po apoimu ema ar vul har sajia chu a vul tu te hian kan che theu ome engponi se ar cho tha chu engang taka poimo nge ani ti chu ar vul tu te chawin shebok ma se mi puinol pui hian kan sia lo tam taka om thei ome tunlai khovela zun thum bi pisang natna awangten kan boina se ema satel lavin cho kan ei hlei thei to hlom si lo broiler ar thau tak tak thau eng cha tak tak te kan lei lo thei si lawa ar vun te hlei hi ahwat ber mi thiam ten an lo ti bok nen heng har sat na sang laka hian Japfa Archaw ring te chu thau chia omang lovin ar thang du tak mitur khan ni sataka chanda tole fakphu ber an ni hial omasin an len kha chun an thau lo thei lo ma se tuna ri chun Japfa Archaw kan peki chunin a thau dan hi thau chi kan ting khat lema asa hi thau chiat lem kha chunin asa poi mui tui dawa hlom lo tura kan ngai tuna kan vul ri chuan ma se a thau hrim hrim chu hei a lian lu tu ka vul ang chi rei do vul mizawa chuna thau eng te kan duwa eng hluai ang chi te ma se hi risel ber lowa cholesterol sang do chu wang chunin i thau tho se ma se eng lu tu ang chi te chu thalo ma se tuna hei kan Japfa ar ang chi kan vul la hi chu thau hi eng lu tu lo sen dawa chu wang chunin a cho zir te poninga a thakop mai ei to te pon tuyen ti sa hi broiler ar vul hi a vul hun chung a rei lo ngai to in tluang le shisel taka vul tur chuan taima tak le uluk taka kan en kol angaya engar no te nge tha anga engar chong nge chang ti chu ar vul tu tan chuan thil poimo tak alo ni ta sia broiler ar te hi an nun na adir thongin uluk taka en kol lo phei chuan an thi ma em chu wang chuan ar cho chi sang te kan han zir kwala kan han en kwal na sa ar cho chania kan chiat Japfa Archaw chu Mizorama kan han cholut ve ta top maya atira chuan ari sa sangin amante tlemin alo sang deuh bok ne kan hu phur ve khop maya amai ro chu kan han zwa re tiala kan in chir lo tela tuna chuan kan Archaw chi sanga hian kan shal tamber alo ni ta hiala a chan chu farmers ho hian tuna hian Archaw hi tlemin sang deuh poni se arte an thilo bi ka chu wang chuan kan hlok tho an tia amak hi kan ti zoka an lo in shil dar zela kan jin a in customer the kan nei tha kan be sei a yim chu kan lom na ania min ti phur tu po ania tuna chuan farmer sautan akila lung changkai ve kan te point kan sha kan lom ve ema min ti phur ema mason zel tura malak zel te po hi kan la tu mani an malak na lian ber Archaw thatur hian raw material an ulukin ran mamo tor bik ti an thlang uluk leya an siam chua to po laboratory a uluk taka endik nuwa chau sem chua thin ani Japfa Archaw ni hi a thakop in ka ria ar point an duwa ar ek han koi hlet hlur ang chi po kha a om lo deuh nin kan ria Archaw po hi a that mel khop chon kan ria kan nei kan voi khati na chola nia anakin zel tur ero chu kan sei theilowa tuna kan an ti chin ai chon a tha khop chon ka ria a Archaw chu thabi ke han ti tur chu kan thelo na tuna mi chu tlem chon Archaw nan du de mo kan tia tina ek han then le han ti vel po hi anuam de mi kan fa te chon an ti de ni raw material ta na poimo ber mai vai mem hrisel le thar tha uluk konga te natna keng sale inkai chon ol tak Archaw hlui le hmuarte da reingam lo concentrate feeds resel tok lo te alo om theidon hleni ready made Archaw chuan engang vitamin nge an man ano te eitur bik te alian de ulek eitur bik te apuitling eitur bik le vok bong sangha thlenga pek thei Archaw quality tha chu kan chik fo alo ngai don viau mai heng zong zong ngai to chung hian Japfa Archaw te hi him thatok le turangai alo ni tlat mai Mizorama kan veti doctor thiam tak mai pakhatina hemi Archaw chungchanga zirchanna keimani bulamin shildan chuan he Archaw hian
calcium le phosphorus le nutrient hi an mamo tok hi a kim em a chu wang chuan hemi ar chaw hi an pek chuan vitamin dang hi a shan pa pek buai angai to lo ti hi ani pona bihchianna ni ron shil china chuan ke ni po hian a takin kan hmua customer te po hian an thenom te an lo shil ve zela pathian zara tuna chuan mitam tak hian an ron sheve to a kan lom em a ke mani ya po mason na ro pui tak kan dei ni in kan sha he Japfa Archaw sha tu an lo pung ve zel hi kan lom em ani kan vul rei ve phian to a ama ro chu tu na mi ang hi kan voi khat lak na nia Japfa arte le Archaw tu na mi ho hi hei a tha chu ani hi a kan vul to hawa chuan a thapol tak chu nin ka sia ar vul hi mo ke ni tan chuanin hei tuna atharam ma ta thakhat le chan ve e yan lo tling ta khatia ang mizo chu tharam ma du kan nya mo khatia ang vela ta khan e hi atling zunga aman la khop mai a ati zia khop mai ar vul na chang kan han sia te hi mo ar than len na le hrisel na atana anmamo ang chik taka zir chwa ve kani hnuwa formula thabek char chhuakin chumi ang chuan ar vul tu ten hena shal chhuwa chau ani thin bok tin ar tele acho te hi natna inkai chhon theilaka an himna turin abik taka song bolani a chuwang chuan Japfa arte te hi ahim thabika shileng laka venna po peklok vek anni ran cho thabik hrisel zokle asa e tu te tan po hrisel na turte uluk takazir chen na saka atam thei ang ber siam chua chu Japfa thil tum berani Japfa company hian tuna hianin an mani soidana chuan tun ma chuan pre starter hi eng company ma hian an siam ngai lovani chu Japfa company ho hian pre starter hi an siam ta chu to chang chuan company dang po hian an ron ti ve chau hi ni ta he pre starter hi apoi mo em maya ar no te atet la ya an chan na tura an mamo nutrient le vitamin poi mo tin reng kha he ar cho a hian oma aman po hi alian cho te ai chuan cheng za in a red po hi asang thin tlang pui ani chu pre starter hi apoi mo em ma amu chuak tu po kan ti hial thei ome arte laktira tanga ni sompanga thleng hi pre starter antia ni sompanga tanga somthuma upa cho hi starter antia ni somthum atanga somle panga upa hi finisher antia ni somle panga chung lam cho chu finisher palette antibok an upaddan hisab zela chopek tur te thlia shan ve kania chutiang takachik zoka ar cho tha manga kan chom nga chuan ar an thang chak ema an hrisela an tling ma bek chin ar vol thin ten ar natna an veya an thi pui chin vak po Japfa Archaw hmang tu te chuan na sat takin an pum pelani mithiam te chuan an ti nge Japfa Archaw kan hmanga arte an mani tang kan laboka an lian chakhop maya kartin me hi gram zali tanga gram zanga hi an ri belem o ti tur hi nia thlathum le chan ve khanin kg thum le gram za te khanom to ama chun khang tinga chu kan huwak ngai lo ar mal ni lawin average anga lak khana nita I ar panga kan buka khamiri nang khani ar mal top chunin ai rit pon omanga ase average ka chun kha mundanga apo arin danga apo kg ni le gram zaruk zariat te oma nachina khanin ar pathum kan buk kha chu kg thum kha pel veka an lian thadu ko me Japfa arte le acho hi chu an thanden na le hrisel na tur vitamin le nutrition thaber berte tel savek ani boka damdoya enkol shan pa le vak po ngai lovin andam khochhuak thathin leni khovel hman dang le India ram state dang ten anfak Japfa Archaw le arno te hi kanrama athave ti chu hunrei tak lo zuar to quality feed chun tharveng baka an ar choreng zoramun sang ar vul tu te atang po hian ashiat mai ome tuna hianin Japfa ari kan vula tuna kan armek po hinia an thakop maya acho hi tha a he hianin kan besi ai thain arpon thang tha a asa te hi atui bi ke ten tiatin zun thlum ti te khateng mihring si selna ta po khanin a tha a hlom love ti nia thau chia pai tu te tlema tu a than reng chonin thlan hi mai gan sa zo ve kang Japfa Archaw hi Archaw thati taka an company hi anin du der ve maya ke ni hi mizoram a chona thlen khom na kan nia
i advertisement po hi min pui thei mia lawa ke ni hian dor lo mai la poin ti lo mon chu ti tur hi ania ni khata hian an shal chuak ne me maya Indonesia te hengram changka nga chuan farmers lian hoina an man ber hi alo ni boka chuwang chuan anin duin an shal chuak ne me ma amai ro chu tia advertisement min pui du lo kam ti ro le ro chuan i offer hi dealer hawa he min pe chha ma kumin po khan ke ni po karte min pe ve a kan lom ve ma ro pui takin min lo mi khwal ve a ke ni kara chu tu na hian Mizorama ar chu zuar tu te tan po hian ham chat na hi awma he Japfa Archaw a hian offer chade deu mai karte bike te khang kha don thei sang kha awma hei financial year zo don turania tuna hian mi sang chuan an chai me ka ni ar chu zuar tu tam tak chuan an chai me ka chuwang chuan advertisement amin puilowe ti in han be dong viau maila akong le lama chuan dealer te min kher dan na te offer min pek dan te hi chuan min ti chang ema tin a Archaw hi a chat wang hiam hetia ke mani na kan soi mai ba ka hiam a petu te na a fakna anron soi le thin te hian ke mani a phurna le na satakin Mizoram tan farmers te tan na hlotlin na ani theyang ati be seina ne kan phura ke mani po hian kan tui ani hemi Archaw a hiam khoi huna po kalila zo ar le mai tur om to lo la ya kanin ti mu tak broiler ar hi chu mu tur om vek thung to ni alo thain ol sam bokla taka relo te tia shal sum atling ma a ar chu zuar thleng po hian khoi kip po kan dak chuak to ni hi chung te chuan kan nai ber kholian deu achang tele aizola chang te in kan la chong vele boka dor buru ti fam kim tu pakhat koltel ngai ani ve vek to ni hi engponi se he company lian le thangduang takhi kan bel chian rualin company rin tlak le hlun tak chanhem tak anom ti ero sia tela poimo a thang khat lian zet bel tak maya kan lo pek thin le do ber thau kha ala thaber reng fawang chuti lai ro chuan khovel sikle sa danglam zela in upgrade pe company thangduang hi enge ti chu zoram arvul tu te hian kan chik ve fo ero athal le ni Japfa company po hi farmer te mathlir she rana che chuak thin ani tlatawangin belchian andolin anbel tlaka nga fak antlingin nga chhuatur scheme sang po ansiam pe naro ani jentitan ham thatna siam chunsom zelin ar social chhuat tamdana zirin bonanza offer chu ankal puimup prangani he offer hnuaya hian car pangai takte wagon ardon theina te bike, scooty, inverter, refrigerator, washing machine, LED TV le thil dang tam tak chi som panga vel andong theido nani abik takin agent nive ek tan phei chuan smartphone don chu olsam tak ani nge advertisement a hian min puilowe kan han ti takna chu Mizoram dealer te kan nia advertisement lama han kan han vui viau dona amaro chu ase hian an lo lian ve maya a khovel ang huapon a cha hi alo ni ve shim boka chuwang chuan fak chop nga ya hian an lo in da lawa I keini pon kan han sheve chhauzela kan chethiam chhauve zela chumi ata na chuan tu a hianin keini pon kan han fiana chu kan ar chula hemi Japfa choron lei hawa hiam anun zong chang ve zela a thatna po hi keini a hian an she tamzok ni te hian kan sha miron shil tamzoka keini na kan soi a hian heite kan lom ma tuna hian Mizoram arvul tu te a hian mason hi kan la mu be zel don ni po in kan sha kan lom le ni Japfa cho hi ka pya Japfa cho hi a acha hi hian ka sheve khop meya acho hi kan pek hi atharlam thaboka an mani po hian an ngaya acho hi kan piring da chung hian ek mu se su an pumin pai choi a har do nyang a han ti ang ti kan nei lo a omlo jawa sha na hi kan e chote an du me ma chote a tui bi ke moni e hi nuaman ti bi ka cho e nin hi an nei lo ni ber hian ka sha ba ka tui po hi a he a tuyan intama chon e tamna na chuanin ar chu thang a than mei bak zum ba kan nei emmi ka tima thlanti an la tin lo tu na hi chuan an bong nun ber kha chang kg thum le gram za in an chokral ne ei zon na tlak chula ni ve do bera kut na thok mi te tan min la chom ve thei chuan kan sha Japfa ti chuan ar thang duang tak nei dura a chot thaber chi manuram chang thaber ber manga siam chua a huama khol chang kang ber manga a chu siam tele khautaka a chot thaddan angai ringem ti en fi ate ni a chung te chu confit le benefit pre-starter confit le benefit starter confit le benefit finisher enge pre-starter
India ram pre-starter Melshia tier 2 kan ni te kan soi thei hi kan lom hlea kan pre-starter hi amum tha artet laya anmamo tur zongjong chakna pai kim ania ashan pa bik liawa an chumamo chut chuaka pai choi olsam tak turle pai choi olsam chi amino acid in buk tok tak te mineral te vitamin te ar thandu na te natna laka an himna tur dam doi te pol vekani asin ve mai chau nilavin athathei angbera duani in ar lak atanga ni sarina chuan grams za somria tling thei ngei tura ruaman ani enge starter crumble Japfa starter hi ar ni som pali nulam a eitura amoma siamani a hey pre starter pack nuwa achunzom na tura siam ni in ar chu ni som ni pariat aloni chuan gram sang khajathum tlingman ngei tura duan ani starter crumble a hian amino acid in pol tok tak te mineral te vitamin te thandu na te ba ka protein le energy te akeng telani enge finisher crumble pellet hei hi ar chu ani dan tura an chan mai ba ka ar sel thatak anni te shal chua anni thlenga anmamo tok chakna engkim akeng tela ba ka thau cha an nei theina ante bazara melmoi taka shal chua ani theina turin le hlok taka shal chua ani theinan anmamo zongjong akeng tela ar ngui tur vena te telin ar nat na shang an dolet theina konga apui bok thilreng reng chu original om chuan duplicate hi aron chuak ve zung maya tuna po hian Japfa no te bi ka hi a duplicate ve na na hian special box te kan han leya Japfa no te original dik tak chu a box thap aron thleng ania heng tiklai pon leitur kan nei ti la kan soi swal lawang Mizoram ma hian ar chu chi sang lo lut to in a to tha tak te po lo lut to china kan lo Melshia venwal to a tuna hian ke ni Japfa Archaw hi kumthum kumli ve lek Mizoram ma hian kan le luta amero chu Archaw thati taka Melshia te an lo chove zela kan customer te min du sakna kan lo mema arvul tu ten min han dor zela aretan sandeu po hian min han dor ve zela kan lo mema thinlung takin in le na lom thu kan soya chuan ke mani po hian kan theyang ang chuan kan han in zar phar ve zela amaro chu inzar phar tam hi a har sa vea ke mani bi ka chuan quality feed branch ang deuh chuan sai khama ko na son YM library bula son pakhat chu kan han honga chuan pakhat chu champha ya khiam methodist biak in bula khiam tuna hian kan in bun ve le chana mason na po kan mu ve zel ni in kan sha azwar chong du te in lawo mani po in engtiklai pun biak po thei reng kan nia ezon na tling tak nei thei turin ruwa man na kan lo siam puyang cheunga a thei patopin kan lo be ka pang cheu ti kha kan soidu bokani e Asia khomol buiram sang ina thatzia an shia chua anin ti hmuna sat Japfa Archaw le no te manghian chung ko ezon na bulo chan vela heti khopa e to thanem le shalna nong om velo ni somli panga chawa upa kg thum le gram somnga atanga kg li growth rate chhal the Japfa Archaw le ano te manghian rathei lu to ka wanga mang an khura tang me te chan chwanan bulchan an tlaina ve I har sana puitor che in kianga anum rengani quality feeds kun tharveng aizol